Yo, what's up guys? So for today's video ay gagawa tayo ng tutorial kung paano pakaskason ang sa inyong mga computer or laptop, or kung sino sa inyo dyan guys ang may bagong building laptop or desktop computer at kahit bago pa lang siya ay medyo mabagal na. Ganito lang yan guys ang gawin nyo. Arog lang kaniyo, madali kong salamat kaniyo. Open settings, then personalization, click nyo itong personalization, themes, desktop icons. Iruluwas naman na si mga icons sa desktop. Ano mo lang kaniyo eh. Apply. Okay, so ayan na guys, nagluluwas na si mga icon sa desktop. Ang inok ng gibon guys, ito lang this PC. Ang gamit ko guys na OS, Windows 10. Tapos open nyo lang tong this PC, right click, properties, then advanced system settings, tapos ito guys sa startup and recovery, i-uncheck nyo lang to guys, yung time, itong time to display, uncheck nyo lang, uncheck, then para pang nag open yung computer nyo, hindi mabagal, medyo mabilis siya. Then settings, itong sa performance settings, tapos adjust for best performance. Tapos ang gawin nyo guys ay adjust for best performance lang. Tapos ito lang, may check lang itong dalawa or ito tatlo. Apply. Okay. Yan guys, first steps na yan guys, mabilis, kaskas na yun. Minimize sarang pitik lang, wala na, mabilis. Diba, kaskaso na. Ang second steps guys, dito tayo sa dito tayo sa control panel. Where's the control panel? Ito. Yan. Tapos programs, uninstall. Yung mga hindi nyo naman ginagamit guys, i-uninstall nyo na para halimbawa ito, bigla na lang hindi ko naman yan in-install. Nag-reinstall na sana naman ano mo naman doy kaya kasi uninstall na yan. Ano lang na yan. Minsan guys, may internet ka, automatic bigla na lang ma-reinstall. Itong Opera, hindi ko naman yung ginagamit. Uninstall na sana iya, magtubod ka mo sa kuya dahil mauragan mo. Joke lang. Tapos guys, yung TL launcher, di ko naman doon in-install, bigla na lang nag-reinstall. Ang mga klaseng iniyo, kasuya man na niyo. Ano man TL launcher na Windows PC health check, hindi ko naman lang i-reinstall bigla na sana naman nag-reinstall. So yan. Tapos Windows PC health check, hindi ko naman yan in-install, bigla na lang naman nag-install. Windows PC health check na yan Counter Strike yan i-install naman na yung video i-check pati. Si Aki mo naman nagkagibo ka niya, i-install naman tanggaron na lang.
Yan. Yan lang guys, yung second steps. Kailangan nyo, kaya po nyo siya lang i-uninstall kasi yung mga dahil naman matigagamit. Uninstall mo na paggabat sa naman sa computer. Tapos pang tulong step guys, ano lang kita sa ano nyo sa keyboard, Control Alt Delete. Yan, tapos click nyo tong Task Manager. Yan, tapos dito guys tayo guys sa Start Up. Yan, Start Up. Yan o. Yung mga din nyo naman na ginagamit dito guys. Ito. Ano man ito? Status monitor. Skype. O yan, i-disable mo na lang yan. Disable. Update notification server. Disable. Hindi naman yan ginagamit. Disable mo na lang yan. Pang bagal pa niyo. Ano ba yan eh? Cortona. Ano ba yan? Ano ba yan? Adobe. Adobe po ba yan eh? Mga di niya naman na tigara. Disable na. Okay na guys, so yan the best performance. Open natin. Pitik. Isang bilis pitik lang click, pitik, click, click, click. Okay na guys, huwag din na sa ng video ko ng oras pala aga na naman pala. Sige na po. Bye-bye. Bye-bye na po. Okay.